program edisisimuka ejeshara nchushi tukubanza nacho buri kasheshe ntubantu wenda izoba turihonjero mu mukono ya mukama kandi nimpamya niyo wanore TV West no basako yonjeraho unkana kachaka kutwashaba umishogara hangati kace yobundi hine kikarahinjwe omumagara gitu kandi wentu bantu kushaba buri kasha hantu baturi yaho kubanza kusero akatano at least wotakabasa kweshabira itwe turiho kujangu izoba turutandike na neshara program nesisimuka tushirimo tuje no mission bo twatandika tukushaba ho twegiteho a social media platforms zitu TV West nehinda ejon Facebook yitu #liking #tumtukose ya sisimuka @TV West UG ejon X ninga share abiri Twitter yes ejon yo page yitu following #turumuntukosa ya sisimuka ojeje watsigira woteke teka yawe neza kwa netuyamba obwe tukutambura on program age mukama niwe murisa witu tuturuce na kintu cyona kandi wareba hajira hiwashanko wacena umanye ngo umwe rangana kigenderira umwe uza kushango ry'umuntu wo mwepangwa abantu wagire cyo watunga no barbatambashoberwa mbarundaho kutorana haburajata atkwata mwaho ajabirize mbere akaceka cabanza yakutozo kunuku ningo shanga ko kutundire ubundi abandi bakakwisira bukuteka ngo wabyira kandi ranga hine mission yafuteriro mu nsomu ngo shikirize aha wo burunji bwa butegecebwe trying habyango turanga wanje nkakukorera ki ubura kumanya ngo hanga hine mission yafuteriro munsi niye yakwendo shikirize then nabwanyuma kwakiro magaraja gar kuba nayenda ngacho kushanga wabitunga then barana bakakwita rero bakayino amwe rwizobo kasigaho nabana nabo ine kurebera nabandi mission yo tagishikirize awe ye yagana na tasingurwa gwemba beta rutasingurwa nabwecho ikirezo mu ruhanga ahanyuma hono kwe no tuje kuba nutenderera basa ukandike kigambo cye umutima gwawe kugira ngo unyese tabasa kumucumuraho reba za briga ni 19 umushoro ngo gwi11 aho niho twatandikira mu myantu witu we bare iwo watwegitaho mushareje mbwenu ntwenda ukureba kashesheke rizo bakemerire kata akashesheke biro 16 okwezi kwito kwa aho kwa mshanju so kungambi 16 atimanisa ngo chikurata ho ni 16 hazi 16 ngenda kuzombyafayo byihange ahagwo kuba NRM in the primaries nkekibina okutora nawo barije kwebembera abarije kwatagana batayi babukorwa mbibine bindi ahagwa akarura kabona aka 2026 mbone ina masiko nkabe charte kabe muharanja aha twena karura kan katkwata kamuze pangare yanje ke handikisa kati chenguti ya NRM eratire hakaruru ninge ke handikisa chakoma akwabanya Uganda bindi nimba cenga ngushana bamba ngune bamba pasente nkaza yo nkaza futera karuru achashe Njeri wabuzamu ndoshangu wakwata no mpari abanyaganda batakutera karuru no najamuza kubuza later atagenda kwa kehanditsa kanaratire akaruru abukati bena bwenshwaza na washango mbantu bona nyoni nyatakatera gakarure emyaka dishikize nimanya karure kakubasa kora umwe binte bitwantu complaininga engutombi manyamararo mabi nakujanitwe nk'abanyaganda tutwire full responsibility yo kugira tube part of the decision making turonda bebembezi abakubasa kora ukati wota muronzire ibonko umuntu kanoza complaining otangu tiya kora so akaruru nekatera kandi of course twosire ntugambaho ashonga zo bururu nibinje bumwa baryokwe mu complaining atumutire karuru ate n'umuntu mu complaining aci tukabatera umuranga kareba kutandika registers kuzitereza tukuja mujezeho mwehanditse ndagamuntu yawo bojine umanye right yawe yoyine kandi obase kutera akaruru wawe washize emyaka mbwenu ababemba kora final touches izo baryanyu mwebazyo umukoronda akaruru kanyu bambe nitubendeze birungi byonka mbugine za convoy yaho mutawun mbarana ntatshaba kanja unabututura nawo things were different abantu bina matoka gatatura muri mbarra binendo go yabo bazihire kahi dere byoma byareba kuri yahiguru byagamba I was like now this is what akaruru means so
antushaba ngo amana gumitiremo rahanga basiga barongorra but makiyu tubiriyo mongo natekwa kusinga it must be one person ari kutekwa kurabamo nahabwo echo taka hurrano wamano kaje tumwe nukuba kunsinga it is also necessary yes abakusinga atateka busya it's a challenge of itself so utanka futeka hato bunatunga stress iri kwinganeta ukana control then rahanga bana kutebeka nsabwe ibindi bya stress bije kwembeye yongera ho misho ushango already you are used bitakubasa kwiga so it is not something that you should regret of you know so ishongeje ni yakaruru na ba consolinga butsirikari things happen to people because tumurbamuheru tukuma sambiyo not good enough ubonire hearing biti no man turiyo mbire bwo bururu bondekere koko of course ntwenda turebe omisha otata tujira mu gishanto basa kureba ebyo kwerinda nibinje abaruzinjira amagara na primary zitakabiro mutabe na zatkano mu general elections haza kuba hoci ahora ashange bibina bitari bimwe na bimwe bukayahayana ahantebemwe so ntwenda turebe iwonko umuntu mutezi wa karuru no basota kwerinda cyo cha security umbikwatire nebyo bururu necyo tucamani twatwa tujira mugisha tuza kubantu gamba na nabo kura ebyo kwerinda umurimbara batugambire entekateka ebine program ne yasisemuka ekano tubisecho kunyane cha Sting yetu Sting yawe hona hori ni energy drink iteine kabikona ahambiri no bokure tugamsamani amane twagiha ahari Sting niyo no wasaketujira nimwazi yasha mukaga yona akacera Nantine man naja the program neza kutabureta ntine man ntine mbo bokora najira rekanywe Sting bitu twabara ba mame bitu kachende mogojejera tabara bamba mama bito mundo kwa kuboinenda Stingo boje sasire otakachereza omwana muto munonga konka abandi genda haduka ekwicire hihi obase kwetunjira Sting yawe kandi ogire amagara marunji kanywe ubase kutunga amana gukora ibibo wabotaka kozire na kugira ngo myuka cika kinyikiro ngumize muninkora nakanywa cyamkaga Nona iba kutume barenyo but it is okay kandi tukakushisha amagara tukarimu dukusinza so ntwena nakanywa uyire mucyara wenda ako mwana utwine taraka kosa nsako atina Gideon Senyomo arikuza kwa naturetera umurimo gwanje hanyuma bazimurebera bebgari how they are doing their thing this time around sakurebe kigare cyo ncanje twarachi hina bamwa bakwamba bishuburiraho oyiro kugira ngo byayekorere mu guyo muntu kugira ibabisiya so nsakwa ntureba owa watermelon ariko nagitambuzaho najiguruzaho kandi akagira oci yatashizekaye abantu burebera abantu mbagira abakazi mbagira abana mbashashura fees mbagure banja is it the same story still a cat pusher ariko batireho fruits in case ninga dodo ninga carrots ninga miyembe ninga chi twenda kurebe mberejo okweyemerire twaba tumtegerize notwongera kwamanyisa bunyencha kare nizwa ryo kutera karuru aka primary za NRM basa kuhikayo orebe kare omuyero book waburumu ninga utarumu bakute hari ababine kutera karuru then nabwanyuma ozenyuma yo muntogo owoine kuba noterera bonka bomba basako batari yaho konka agent we omukwate omuterera karuru Gideon twakwakira sebo tutebeze umusigazo gwe okwari ukora umurimo Mnonga mwe wa TV West amazina Nsenyomo Gideon Jemima na Charity good morning turinkai turi mu rembo rwambara mbarankai echweke kibacheta kakoba ward ezineshangwa muri Mbara City South constituency akashoshoche no murimo gwanje ntakusibize yo Charity Jemima niwo muri wa TV West ecyatoto mwanya ogu no kureba omwami Bosco nakora ki ogwa kargankai akarga kanungu nakora ki aine kigari cye abakumanya ubwire bwa kanungu kabari harebe bigari ebikoshya byonga ogwo umwami Bosco nyinda tumwachanje tuganira mu rumogo ekigari cya kimaze mbwire ki na namazina jege nyine Bosco Olive TV wese amazina gawe nokora muri muki yes yabashira Bosco okurugaciye kanungu era amazina ganje ni gago enu ukijana mbarara nakagari kanje nintembe watermelon kandi nkora nimbona kasente ndiso family yanje ndiso nabazire banje enu ekibakunsha bacona ninkibaha arrive
kurga kanungu kwijambara kuriya kwanote noguza ibintu nibyo bimwe nari neke abwachi wizembara nkijambarara ari watermelon nari zo zinde siri muri mbara na chihi nibamanya ati no takumanya muri chihi mutawuni yitu ya chihi kandi nkoro mulimo nibwo gumwe watermelon tugamba kigali iki ekigali nkakikora kine myaka nkakikora 2017 ijene myaka engahe no kukimanya ijyo myaka mu kitebereze abantu abishemwe nyonge murokole ninshomera dine ya Mungu mwema ngawita simu mukama wita simu ngenu ninkora umurimo gwanjogu ngenu nanye n'abajyokwe babakunsasibwa mu ntero hakasete ubundi kabona pici amina akashusho chake umuri wa TV West mtuleta abantu nkaba na mnonga konja kuhiga iwari yo kumuri wa TV West nguno basi ogunumwa Bosco akarganka ikanungu na nekigari cheye ari na guza watermelon aho murembo rwambara mwa Bosco umutiyana nakutana kumurumugo ashimutana kana sente ziri kwingana ki just ayine kutandikana sa emitwaro kama 10 na atandiko business ayino horumu yo kupangisa sararamu akaronde ebyo kunyamira akatandika business acitandikanisize mitoro 20 ata 20 yezo kubyamaho then okushubura yakosa zinga kwantu ndakapata ko kushubura ako kushubura parts zo atandikanise mitwara abire ndijo cyama isheshoza yashoze mitwara abire akatandikanise mitwara abire okay mitwara abire kutangira business then ujotan kokorota na rugoboto mu watermelon kugoba yes wakwata mitwaro 10 rukumi ruragoba ecabitano 10 rugobe cabitano yeno hati ya wagoba ngo runakunota se mitwaro ketano woguze watermelon kama 10 no tasenke mitwaro ketano just yawe yo kudya mitwaro tano iyo atasuru nako wokozire bitu wotakozire no kunyama umurimo wagumana mbwire kikande birunje watunje mwe biha Bosco ati yo mulimo nagumana imyaka kuno nagumana imyaka 2 inamara kunuye mbarara nagumana imyaka 2 konka natungira kabira kanje ko kombekamu nakatungire nango nati imyaka 2 yambara yonka imyaka 2 yambarara na yombekira makaju kanje ko kuberamu na family yanje ni kwako niko mukama yantungwire niko yankolire basoye mwembo sumunasa kwebuzo myaka 2 wije murembo rwambara watungiro oboraro hatore land road no chikoro okwezi ra from mutumtera kashani ngubuzima wazo watermelon oko kusavinga ukareba ngo ebyo na wabikora ngo chikozoroto ekikuna achikozire mukama no yandesire akandeta yaja Bosco utakabonabonera muri chihi irokoze mu ndisho town obundo katungukaho mukwe gukora kwanje basoye atugamba acokora umbyese ntukushanga ngunokora ukoza watermelon zawo saving etano ko kwagamba then uzurundana ubasa kukore byo kuzira kurundana sente ne batiya atiko kundija nyo ko kundereberamu ndija namara gukora yes nyina hakabina kanje kutera ninkatero mu cyaro namara kusindika akasente izajyo kugabana yes tukagabine kugira ngo ati nanke nanye mbone ko kunaza kunanka ko kunahumurukanisa abana baje kabahera school fees kunka nimanya mukama nakumbasikira twabona kasete nzo kubushashura school fees ni bambanja kunga abantu babajyokwe babampurikize zisha nabo bantero mukono ngure piki abaka kasete kinyine nanye nkagura piki nanye nkaza rugero rw'abandi mukama kinaza kushikora abo kuba ohire gukora wajya watermelon no juguza 10 dene kigari cyo ukija waciye kwa naro ukakigura naco nkigura zingaye ekigari ni kigure mitwaro 20 aza nyowe nkacekolera oyiho nkagura ensiga tinkaze kolera nizo naguzire zo nkange kigari nkacekolera kunamalire kuchikora nija naja kandi nkolera chine kigari cyanje bona bani bamanya bacihi no muri rukunjiri abandi nabo muri rukunjiri mabaramanya nandakivugire yo muri rukunjiri ngene abo kuntero bushagisi bantere Bosco hata Bosco waza kwinuka moti ugaruke ari nyuma umuntu amanye kigari cyuko kuvuga akwa nkuyamba ngendo ningu
ate ntwenda okivuge mukache otwereke nkoko kukivuga na mnonga wano genda omungeno ningo akwa ntureba notambara district andije etown andije nokose kigare kinana nari no kipakira motoka cyo kishangaye ekigari cyo cyonka ni kipakira motoka nka kireta anankeja atijere ngo nyije abwo kwa nico kiri ukanga hakashumo tikana katika temba nguru kunjenda kiri mujiyazi ata bazo tuvugira mawo kache tukonjagana omwe wa TV wese amazina Nsenyumo Gideon oguno mwami Bosco ecyari naza gukora no kuvuga ekigari cyeye leva kamera ninja no mureba ekisho ryo noreba oguno mwami Bosco omurimo ogu agumazima imyaka yagumazire mu kanazi nakora ebintu bitarimo na bimwe yaguzire ka prot omyaka ebiri eyamazira aho murembo rwambara aine family kurgankai kurgachihi akazaho rukunjiri azaho nkai oguno mwami Bosco ekisho tuza kureba screen no kureba kwa kuvuga ekigari wachikorata ngugo yachemereraho najena nayiterera abantu gotamero 10-15 tikumanya iwe ariyokwe omukane atine cyo gukora ekino basa kuchikora nari notekatekangu ibintu tibikubasika mwami Bosco obo tukwigira kendera harabazira abakukira kugaya emirimo nkeji boka bino bahaburaje abantu abayakira kugaya nkemirimo nkeji tibakumanya cyo bariko nibo bashuma nibo bacecezi nibo baroji abo nibo namwe na nyaciro bacwiriro guje banda kutahirira nkai ekiyoka cyawe norarankai ndara arayanse ngombora niyo gimwe district yemwe mbarara arayanse ifa icyo kigenda aba security ni mayani muroho munimureba ba aba security ni mamuro alliance aho muri kakoba ncenda muntu bageta potoro patro ngena abakwenda kukora bakwenda kwegitaho ihe bacange kora no jya niho tukutura nako katara no genda kora no ryoshubura de no reta ninje ndakora no jya abantu bamukamba bampe mirimo nje nzokora kintu zo kushubura ubone kabona ho gwigana nankabo akagambo kanje kamuheru mukama wita simwe nje mwana wa Yesu nabujyo mwe namanya ngeno nanye egyo nibyo bintu bitwatu rugambo mu jakasheshaka ngeno mwena mwimuke muzokora nokora niko biri basoye omure wa TV wese amazima garinti nanyu mutima nkabe ninkuna nanyevuga kigare eki gonkancenda mu orastamina akwa nara nata kugere ekigere kimwe ekinci zaro bajinye nimbasa kuzaho ebintu bisiskara konka abakire kangaro mu studio Jemima na Charity bagumizemu na program scheme kwa ishka izo bari anyencha kare ntero bururu wa NRM primary zarengora abanyishengero cyo ntonja twaza konja kutaire abitwasireho cyako mu kibina cya NRM kuteza karuru ombya security turebe bo betegwire bata Ibrahim na mukaga byo kwezo ko kwa mushanje eki ni hero merankongere omushaye kacheko kutaha no mutwaro gumwe kangaro mu studio nasiga Nsenyumo Gideon aho murembo rwambara Jemima na Charity bagumize na program ya simuka Yebare Minonga Gideon Nsenyumo, we really like you. Webare chorukora Nechaman Mnonga, it inspires so many people. Kanda abantu abo ko kuba no gari narabona rangu bahereza that freedom yo kutobya kiriya cyo bakwamba kora cyenyine, we just like it. Ninja wamreba mu tabano wanje shana ni mukwa ni kutogwe noza yo tokuza yo na nize nizibura wachingi mira casting kanje nizibura chiko kaje yeriembozi ya Bosco na represent gebinyeto myinji just aho ntukwere komwe mukantu tukwereka etshani ekiriyo mu abantu ko bari mu bakora sente no musigazi muto munonga akabe nabari nka hande jeshaho bunda byamira ine hangover ninga yacero mu matatu ninga ari abara mukantureba arimo nakora navuga watermelon kandi yakuriya afutebeza ecyakwihamu obundi ni okajero muhimbo inakasente kacoro munono ndecho bakwasa kutandika tokwenda kwiba tokwenda kukwatira abantu mu muhanda tokwenda kushanga abantu mu majugabo kabiba mukana nakasente kace ntukwereka ngo koyine no basa kujecho watandikaho oguma no ya moto go batucheno gazo mu business mpaka okunkantu enda turebe ngu at least obworo twavingo mu makagitu nito twaje twabasa kwesha kira tukabiko mu shaho zitu kana hamwe na makagitu
baterera endakika nashatu nemwe ezaraba omurishahemwe tushiramo tugenda mission program ya sisimuka uko bwahatika tuzumuka humuro kace tuzakuba tugaruka n'empapuro z'amakuru hamwe n'ibindi binji ebyo tasheme kwa Nofera Takarga TV West. Otaferwa abataka nani ntekateka mazima tukore hakajenyi kake katari kutuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abagenyi umushango gwe nkoko ezuwa nimire nangwa mu izuzi reka ndete yebitoki nkikumi nesano yinka abataka mu nkwata amakaga kanga kandi nenye no mangu baro bampa mukazi kandi wabusha nshobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha ataro nkoko ataro mbuzi ataro honde utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumanyisa uninye nakugambira nakweshengereza aba nacerebera icyo tingakikora kasha kirakuyotenda amakaga ngendoronda mu Shobangirirwe I love you ebyinzo mu mpapuro z'amakuru nibikushibwaho Green Top School Pre-Primary and Primary tuine oboraro burungi abana nibaryaje environment ninungi nitukorakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okozesa computer okweshongora n'ebindi bingi Program na SIMCA tuchirimu tugendo mission tukwisa Green Top Pre and Primary School erindisho melodi ya mani lyonka omuri Kampala Maya Naziga kano basa kutwara y'umwana wawe abantu bajangu bina environment nunji eyiwa kwasa kutwara mu mwana akashoma akahikaje tubakoma mu class yonka nabaza kure nentarata y'umwana wawe yayini obane sports obane music dance and drama nayo baje bangure umwana abase kugira yarugamo bikwatira n'ibintu bya agriculture ntumango agriculture niyo backbone y'ihanga niho tukubera unkana bajangu nabyo tubakwenda umwana kundi arga ishomero ushange atakabasa kwehinjira abana nabariyaje wahikayo tokamanya ngo guno wa boarding guno wa day ubundi abazire tuja umwana wanje tikora kumuteko mu boarding akarga ya ahururikire unkabana babarisaje binabashomesa bo mutindo library ne yamane buri kitabo cyona kiriyo ngambe cindeke kandi na school fees ne basikatwara umwana wawe Green Top Pre and Primary School namba zabo z'amasimu noza kwa nozitunga a screen zitu baterere hotense nabo orebo kuwaba okuwa kwasa kwereza umwana wawe obwegese obwo mutindo kandi abeyi eri kubasika program ya SIMCA chirumune jendo misho twatabagambire ngwe papara z'amakuru already twazitunjira ha New Vision hamwe na noru papara orabukede New Vision indeba government releases 17 trillion shillings much of the money
tuketa for pre-election activities services page ya kashatu manyembarira yesente neza kubane korari ki mbibi babireta President Museveni commissions Chigo Carpentry Village and Skilling Center President emintu byo kujangwa abana batunje myuga abitire mamani Village Center ni ambabahi wakubasa kono enda kuba party Yed Center ninga hamuna na skilling hubs ziryo mu ihanga no basakora ki mbibi babireta a lawyers pay tribute Professor Kanyihamba yesogu amazire kutwara eso nibakwereka bundu ba lawyers eba mugambire okane tumanya abiraryo muntu wamani mbukwatirine na field ejo eyebya mateka mbebe babireta reba President Museveni urutaya yorabira ine agambire ki ni vision yabireta high stakes in NRM primaries candidates battle it out tomorrow akaruru nakanyencha kare hinebinde bene bitambira social media bakujogunda akaruru bakonjizeyo kuka aha ne vision yacu confirminga akaruru karonyencha kare muni wena uri kumwesha mikono tera akaruru utakasigara umuka izoba eriyanyencha kare zayo orundo mwebembezi owokuremba ngunaza kubakorera Amakono mingi State House empowers Kamucha youth ba empowering bata mbibi babireta then family crisis experts urge government to prioritize parenting parenting totagitire maman abana bituru muntu kuzi mukamana wari kumanya Race for Kampala woman MP reba mbaba bantu n'abakaba nkaba bacara nki 15 aboko hayanira entebeji ni vision bantu mekwinire binji watakafera kwetunjira ka Toto magazine nkaka ne bakakuretera azangambira gura ni vision ya shirinje 12 okashangamna ka Toto magazine akano basaka herezo mwana wawe and baja letters to the education ministry what children say abana nibagamba ki ahabikwatine na bibiweje se umuntu bakabene medaha hinde kweho ki enteka zabana nka one of the stakeholders zombikwatine bibiweje se nizabani zimataringa teachers making a difference campaign echirimune jondo misho reba ki barimuntu bagamba ha character more important than grades yeso mwana nabasakuba obunde enkora yo mu class performance tari yahiguru okana bajangu kikabe chirucho at least umwana yagira emico yabo kana bajangu numbi yakwana akoraje konkaye nemico mibi nacho bunde nchibasa obutamuyamba nibinji ebareta omni vision debo kwasa kurebere chiruka chawe study materials chemistry ninjireba ha ngambe chindeke chi ebya business mani mazima toka kola new vision kando kafera twaza sports baja bring us ana ning abana National Council of Sports ibabeni ba flagginga Uganda to the FISU World University Games omuri Germany bibi then kwatena na African Nations Championship 2024 Chan nabajirangu Okelo releases Chan test game connect and wellness ngambe chindeke chibantu mwe ni vision ashirinje 12 zonka no basakuretunjira omaduka gona ageto riri hanga harimo binji just nani nkuroza okatunge 12 zawe obase kushomari ebyo binagambo hamwe na nebindi binji katurebe vision mu papura oravukede kuza mu papura rwito rwabukede ni nkumanyisangu aba day to day supermarket bari hariya a branch y'ekijungu aho roundabout wabo rya haruguru Masaka Kampala wahikaha Ajip Motel mukono gwa buryo aho nho kutembera idakika nkemwe mwene cweka bishejo timpango no ba wahitira ha roundabout ya y'ekijungu nho har day to day supermarket bine buri kimwe cyone cyo kwetenga koreso magaraga waga butwinaga buri kimwe cyone obane ntebe obane meza obane safaria obane mpitirizo obane rwiji obane katimba kensiri obane karako buri kimwe cyona kiriyaho nabwo cyo basa kurebeka ngo wahikayo abineza sako numutungana za safe okubika decent za ba customer abakwende ntebeze zabishaye byenyonyi nazo nzibaziryopo mbwenu ninyenda ngo be nho waronda ecyo rukwenda cyona aha day to day supermarket aho murembo orwambara wagura mbwinji
na wagura ebiremire munonga nibagutwarira mpaka ho kubanoza kandi mbajangwa ndakumanya biri kogaho basa kutera hasi umweji noti mushanje noti mukaga noti ibiri oja kwa no buza kana na katano akora kwenda kwetegereza aha byo kubasa kutunga okurwo mu day to day supermarket twine aba Rika mu choose mix akantu akon karunje munonga sebo nyabo Woryo mutechike kwate ako abantu baba tachirga wawe tarebe umuntu kuza kuryo mutawona kandi umuka wachitechesa tina kuza kurgo mu hoteli yawe kandi ogwe nuko wato munyamani ngashi ombihimba basa kurebeka ngo akakoresa noje kwa notunga results nunji akarika mu choose mix karyo maduka gono mwihanga kandi agaranga ka sente no mukamanya nakantu nabwe cyo basa koresa kace okubasa kwihamu amagoba minji aha bwabo aboriyo notechera then aba Swift Initiatives Limited mbagumiza muno kuremere ko munsi yone twaramo mu Uganda aha nahabwe cyo bakaragumuka cheka batukabareba bariza kabare iroko za Ibanda nahandi mbagira ngo gumize muno basa okubakoresa okubasa kugira ngo yereke byoyine kandi wari kwenda kugoroje ndorebe ebyo takarebaga mbona hataho nyikiriza nkwatireho nze umupapuro w'itorwa Bukede aho nkora amakuru nagagamba ngo Putin Trump amwade na 50 ku byo rutaro rwa Ukraine murarise okumukora cyakoze Iran berwaha rwano rutaro rwa Ukraine noja ko nozirebe ntarezi kugenda mu misho mahangaga bitwireyo nk'uko rwa Ukraine rwa baringwa munongaho uko rwatandikanira so noja kwa noreba Putin uko Trump amuhire na 50 zonka owa Russia then tureba nti yawutide biya kukatanda ka taxi etambura ebibye bibi cojo cyaronda katebe nemeza chabita hariya taxa higuru item farsona nachitwa bati naitukuza then yakwatana biya zezo ibiri emwe yagitaha meza endijo yatanka kufuta hati taxi yatanga futambara hatuwori waho yo kwerinda this is suicide you know eriyo netambura oriyo no sinda ushitamya katebe so bajante bibye bibi amakuru garmo mutimba muharanje ya mureba haven't you imagined kajangu hatkuwaborinkiwe ningarinka nyanyoko ningarika daddy ningarika aliyo mutkara rukwata not necessary rabo how did you feel after saying of course mbere bena jantu nk'abanyayuganda umwe turi serious nteka tekere nguto za Kampala narebe bye byina nareba hampsi nayo buzada was that can happen but wabundi think kumanya reasons zazabira ine mukanija hata hamwe kandi aho no just government tuyambe wafone chitabana cyawo kizira you're expecting a return zamani kumanya arabona yihanuka yinsache we nuko byemera bityo twabentsha abantu mwe banyayuganda mureke tube mu serious this was unseriousness okuza amatikiraga kabaka aga 32 nagumurundo gwa 32 nago gareni gagendo misho kabaka asikiriza bamusiga nsimbi okukora akulanye takalye abenda abgamba hwaha bene bajantu uno se kabaka yata siroganga orwo kubotole chama chetare wayihaye chama abana bakugendana then agafa kuba celebrities namba jant Haruna Mubiru no mwijuka ekitoke kifansalira no yagwalina arangide Mathias Warukaga no manyogo babigambo boys muri wa bariyaha bari mukwerangira ojabisanga mbulungi muri baplano rwa Bukede then bice byetagisa mu kucyusa okufune namba za motoke mpya inda commissioner wa URA John Rushochi Musinguzi ariyahana shobora how you can go about it president akubye ababazi bekigo enkata abakubye baba bayatere chazinga haho reba yino jakwano bicenga orupapura norwa Bukede then esimu ekwasiza basatu kubyo wa senior 5 eyatidwa tumurebere nyuma baziyo mu rupapura rwa Bukede mwana wo muchi wa senior 5 bamwisire so esimu yakwatsa abantu bashatu so far ensitano yebyo obufuzi akamyufu ka NRM katunuza ba minister n'ababake bikalu wabareba habyo mona jati Yesu rero kabira ko mugongo kataruko nino hati byasiskara akarono karonda
abantu okabazinira okabeshongorora dokabaharaganisa shabe cyona noza kuchikora bokuba waresera akaruru ko mugongo muchikozera bari abatweta abamani twariyo bamani kwagashanga indi kurunda akaruru namukikuru na mwana nachi rero no bamuhaginga yemba mukwato mu ngaro rero batera bweshongorero muntu nabari munazina na handa bunaku things have fallen apart yare konka akonuko karuru vawo mpitewo mukamyefuka NRM eryaha olupapula norwa bukede anjanti wa NRM yepikira kusuza nupo bwa meya bwe Kawempe n'abandi n'ebindi si ya sente ahantu bagamba nti barazengeri abarimi je banaganyurwa mu basima amafuta nito abayinjiza kurara twaganyirwamo kana byinji Yesu ekati nco bugufu nzombyemezano n'abajanti Morino atwara Rashford ntiatekafu eyongede sente muzachan kandi n'abajango nasudewo Manchester United nuwoha then muzukuru wa Amin mukambwe mukubutura zino zi kickboxing yes mu boxing muzibunyo numwijukuru wa Amin Dada the former president ahabwa ihanga rya Uganda aho murombo sinje Uganda Cranes erwaniro bumbi 12 of course ezo neza kafu abwenche ntarukoma ho mazima Museveni atongoza okora rugudo rwe salama tuzabifunamu karuka gumenikija nagamba mukubi tuwagamba kubi yashirinjira kumizonkano zakona yitunjira urupapura orabukede then enkumibiri zawe obase kutunga urupapura ora new vision umanye bukubo muihanga umanye biri mu bigendo misho umunsi yawe tutwando sigare nyuma kandi twesisemuka turi yaha kumanisa ebiri mu bigenda omisho mwento atwagambirizo bari yanyencha kare twino primaries za NRM kandi tutwenda musigare nyuma umisha untuza kubantu tugambana n'abantu abokorwa mu election commission abarukura ebyo kurondesa karuru hamwe na no kurangira batugambire okubetebekanise nyencha kare emyanya ebyo kozesa nebiza kwikaho kare aba employee injire abundi kutereza karuru ningasho kuteza karuru nabaza kwikokare aboka twenda tucere kandi twabanoze bakaruru bari abahiko tucereze nabaza kubana batugambira entekateka yabo ibonkumure wa TV West njukwataho ibonkumuteze wa karuru njukwataho umanye entekateka yabo eleta kwibira hakahama niwe na munyagwa Bernard batandise bakabina kafe karebere ko ndebere nani yawamu ko kaina common man party aburiza two kashemeza y'umwariraho kwera bere ko moni abamani zipate wa people's party katariho bacara abashija ngo kana bastamira rusania cyogire ko kandi ubwo mateka tubagaba kazi wanturira hamwe abakazi kanta kubareba umushija wo mchiyungu ni hano urime narwo mama akarere no nabacace shitamireho nge nabona butwabacenda ndebe na n'umushongozi witu station mayanja hati ya president wa some political party National Peasant Party NPP peasants naye buza sister Charity no reading ali political party kuratera program ne asisi kantiza kwantu kweretera byona ebukwatine tikete tuta akamunyagwa ko nakagamo bwaburamo bakazi atita tikete tuta urabye mwana zateka teka abantu be bizansi bacitwire ko mana bamutwire mana atishana to common women kandi kweretse kabata tujwe women's league all right program ya asisi mkeche mune jendo misho katizo mkamuro kache turi muntu gareka bukwatine na karuru ntwenda tubugambeho ubundi niwe twakutebeka nsizo bari yanyencha kare umanye ceshome kuba nukora mutakarga TV West ebyizo mu papura z'amakuru byabambi kushikibwaho Green Top School Pre-Primary and Primary twine oboraro burungi abana nbaryaje environment ninungi nitukorakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi bingi
abo kwa ntujangu yabe micho twarebeshaga so nkimanyisa okurebeshaga moti niyo evidence omukyala yazo mu micho abo ko mwene basakukorwa konka etashohora obumwe na bumwe hariho embere zo muntu ari kuzamu so muntu kogwe naba nasheshata for example okay we bari munonga ngejo part ni yo yokushesha nero bode ne yokushoza biriya nyikubita correct aho kushesha naho mukazi ari kuzarira biri neighbors konka n'imihanda etakushana eri hamwe konka n'imihanda etakushana atuna ninde buri yasiribirira tine outlet nabayine aho kusheshera narishi resura konka tine bukazi bajayina konka ejo no mu buhangwa ncyanci mayisa ngo mu buhangwa bwe ino kuyaburabura ngo kakeba mu buhangwa bwo muntu hine structures aizi kubaniziruga so just structure yabe takozirwe ni cyane kimanyisa ngo mukazi yes nabasa kugira kurebeka nko mukazi kongo shanga tine nyinenda konga ezo conditions kwakubuzo kureba bashaho abatendeshirwe bamubuza bakabuza waragira omisho nenga tokazagamo bakamureba oina amabere toine amabere abo kwa omukazi ori kuba nazo mu micwe ashime kwa ine bicweka byona ebikumwereka ngo mukazi kimanyisa bwene patekaza mu micwe nebasobaza mutine nobasa kushanga atakuzamo abo kwa hine connection nobasa kushanga tine kitukweta secondary sexual characteristics okumera amabere oshanga tine pubic hair oshanga atine bwenu yesu nobasa kumureba ngo obukazi bukozirwe ikikweta ngo naheru kongo munda ebicweka tibikozirwe omucharo we no rukubatine nyine ndakwa twagira ngo entebekanisa yo mubiri nayishi obutafari bwo mubiri kurugira leva hiburu kwa buri nibwija bu informinga nyinenda aka lining komunda ko nikagenda kara kari kutegereza omwana abantu manyangu omugasho gwa nyinenda no kugira omwana so nyinenda kai kuja yayetebekanisa yayara ku enderi kwetagire mu yamara eyarura konke ntebekanisa ejo ne rugar directly ku rugo bwonko yes obutafari bwo bwonko obutafari bwa bwishaho bya nyinenda ebyo byamahuriraga ebyo byona byo mu guteka nyinenda neje tebekanisa iyo yamara kwara ekategereza omwana kuzamu omwana akabura neza kwarura ikitande kitendura yarura so ejo process negumiza mu buri kwezi until omuntu yahise myaka ana mwenda akamanya ngo yacura ahabo kwa twagira ngo byo no mu biri bwene ubwine kuba gwetebekanisiza no basa kuba ino obwonko narisho mutwe konka ntata kumanya parts zikumisinga mu ninga she bizimba biri a level so nishanchi manyisa no basa kuba uri kurebeka rinomo konka hine akari kubura so washango takuza mu mico y'ikirungi okwikirira abashaho abo tukweta gynecologist kandi abashaho bo ni batakwa kwera okureba ngo baku investigatinga ningashi bakora tests ezikwereka ekizibu kirinka nkai tawo nonandiyo ninza how do you find out akaka abaramu ngo hormone zimanya tuzatebya ngo birwoko bizoko nazo nwija kuziboneza tuzabitebya so omushaho kakuganira no mucyara ow'emyaka ejo narishi akamuchebera then nabaza kumanya ati enshonga buri nebasa kuberya n'umuchebera twateka ngo enshonga nebasa kubera nko mu bwonko nitukora ekitukweta brain CT scan ninga MRI abo kwa neza kutwereka harimo ekizimba eki kibyo mu kicweke kitukuteka mu nico kizibu nari kirya handi Simo eta pituitary na hypothalamus ebyo then kuturi kumara tuchebera ntwasa kora scan nayo eyo munda okureba ibishaho by'amahuri birimu nyinenda yerimu twamara tuchebera eshagama ntwanchebera obutafari obutukweta hormones obutafari bwo mukazi obuntujeta estrogen niko obutafari obukora omukazi then tuchebera nekitukweta prolactin abantu tumanya prolactin ke kuberi nyingi munonga prolactin ejo neba nanka pituitary niye kujizara mbwenu kutukushanga ejo prolactin eri nyingi then obuncha tukigambira sango kizimba kuri ekiriyo nabasa kuba hine kizimba ekiri nko mu bwonko nubwo protein signs z'obuzimba z'ekizimba ejo
okay chenche horeza ibitakutwera yes then of course omushaho inachi tukweta clinical exam omushaho shemekwa nakuchebera akakutaka tanda akamurika hansi akareba obukazi buruho kuburabe buruho bukozi bweje ninga n'icweka yes akano basakushanga either busibire ninga shiburuho konka n'icweka mwaka mwana no avonu gomani obo radio wese kwe mukire myaka 26 ombuhereza tukutebekanisize embaga yo mwaka eyekiriyo mirakongere muri burunjo banga muri bubi turi burunja abakazi batubye muri reje ninga marire kubi shukrani msidio kwa santebiro abuna mukanza kwa ndio mchayi kacheka omchini hiro mira nkongere okutamugirya guri omutoro gumegonka mwije mwena tutere vibes on vibes. You know what it is? Bim! Yekire chiri hiro nkongere ebira mukaga okwejo ko kwa mushanju otaferwe ntongo tigabitira beshoga ziringi abeshoga bari omukiri hiro entongo ziryaho entongo kumene abiri na mukaga entongo abiri na mukaga abeshoga abiri na mukaga otaferwe chini hiro bimira kongere no kumira izo mukiniro mirakongere osibe no shayaya n'abahereza ba Radio West bishagikirwe You are so different. Oya huriro muri bari ibitore kabari. I do. Ejirukundo tekashara. Uzima jikumeke bendera. Dikayo come fantasy. I'll be a ninja. You're sexy ninja. Nyamwa. Sisabora kota. Niwa pesana makona. Geta semera. Lamu yensita. Wari woba hustler. Get the people. Wobulamu wa musibe njegere. Otefero. Omuntu yabanda ati madine taina internet. Nikareba ngura musimu. Nikaza kushaka tuwe. Alikurire. Abati mutamwise. Omuzano gwo nyamurungi ogwa Ankore Actors. Ati bwemba tinkwikirize kukogera toyogera ohurire TV West Burua Kashatu Norwa Kana Shahi Nazecho Omuzano gwo guba murumu ebikwegesa birikushemeza kandi bikakushashanura biza Ankore Actors nugwo muzano ogutashemurire kuba nofera avonu gomani obo radio wese kwe mukire myaka 26 ombuhereza tukutebekanisize embaga yo mwaka eyekiriyo mirakongere ebirabira mukaga byo kwa mushanjoku omucyayikaceka Mbarara City otaferwa izoba ryona rizwira amashemererwa n'abeshongozi b'amani nka David Rutaro Alien Skin Shakira Betty Porogoma Kazibwe Kapo Fred Seremba Jose Sister Charity Bisham Kongwire n'abandi bindi rero kugashura ko otebwa rushenda abo kuba naza kuba roshozo rw'enyama obo turi kusimiwa muhurikiza otkozera kituri radio rwebembere zindi haro kusingura ebihembo nyamwingi okutamu nshinjo mutwaro gumwe izo mukiniro mirakongere osibe no shayaya n'abahereza ba Radio West bishagikirwe
Naenda program nisisimuka wachene Jemima yebare hamwe na Sister Charity ntukusia ebirabi na mukago kwezo kwa mshanju echene iromera nkongere achai kacheka okutamukuza kwa kuri umutwaro mwize tushemerewe tugashure abeshongozi twine binje munonga ba presenters ba TV West ba Radio West bona nbaza kuba bijuireyo ebatwirente abantu batwirente tutambwire tukuzane mpira obundi ukora abo tumisinjire hati turi umfezi y'obuski ntuza kuba ntubureta omyanya tari yemwe nemwe echukura matugabo gateke ha TV West hamwe na Radio West yomanya kasiko bukarabe kari yo mwanya gwawe ntuza kuba tutambatambura mu butare mwentosheme kwa no fero ru celebrate nganitwe emyaka 26 ombohereza ntumanyangu tuhindwire binji kantu aletona nentunguka nyinji obo tukorabra on program zitu nunji ija ojaguzenitwe aha biro 26 ryaba ryo mukaga bitu nabone biro byahwayo nindeba ebiro bya agenda nibigenda ekinihiro 70 kacheka hotakabra omutwaro gumwe gonka mbentu ryo season yo bururu kantu abatwagambira ha NRM primaries hati twenda turebe abo kutebekana so bururu binentekate kachi nyencha kare tuza kutandikira nkahi ebibyona umunyamakuru witu Gideon Senyomo yahikire omfield reka tugambire ebiri muno bibayokwe wewe mnongo yomwe wa TV West ntubarisha bushaha zonga tukazo mukaruru aka NRM primaries twani tugamba ko NRM primaries tugamba arengo rihanga ryona amazina Nsenyumo Gideon turinkai turi boma aho murembo rambara achitebe chikuru cha NRM zete officer NRM abwambara city takusibiza yo Charity Jemima ni omurebe wa TV West nyinda twakire omwami Sebu Makawes ogno hanwe register wa NRM ogwe arkwebembera chete karangirizi wa NRM nyinda tumwakira tugambere bo betegwire bata eco muco murungi ayina ikira mwanyugo kama wanje yana basa kureba he nyuma ejo niyo motoka leta bimwe abikwato ebirakosebwe izo bari yanyincha kare umbikwate bimwambise bumana kuronja kutugamba hari muki bit zo polling centers nahi baratera karuru ni myanya ki bit ka karuru naka box nako mugongo kakariya ko mugongo bakoreki mwamsebuma to live TV West amazina gawe na akaruru tweteguye tsaka ekibina cha NRM wewe so amazina sebo makawesa this NRM register Mbara city abareba TV West murire muta muri yaho mwetebeka sakaruru itotu very ready kuteza karurwaka eco mshe murungi ebintu bibyashika mwabireba wanobuzo bitwara umuki hashekwa ari mu DR forms ashaka declaration forms ashekwa ari mu registers ashaka mu obugwigo bukuza kwetorera mwanya nebindi bikoswa obucumu apronizi byone bikoswa mu karuru byatwikira ati itwe turi set 100%. Umuntu nasa kwa ya TV West atakumanya karuru naro wikibine kinara atakwetegeza ibintu bikujyo nibye no muhanga nyinshi katwine karuru kikari arengo kikandi bantu cyabashimikwana bakatera nencha kare twina karuru akabantu bitu ba NRM abesimbire ahantebe ya member wa parliament ni mukimango Mbara city nyine constituencies ibiri nyine Mbara north ni Mbara south nangwe Mbara north rimo abantu mushanzo abesimbiremu Mbara south n'abantu bashatu nyine abacyara bana no bantu bakuza guterura karunyencha kare akarwako nakitwa ka NRM kweshizmamu omuyabo tuhemo omwe aratushikirire araza kwa kunyurana na bindi vina omunoti omumusausi na nabacyara no bantu bakuza kwesimba nyencha kare kandi akarwaka nakitwa pate akomunda so na babara batarabiremu bwanyuma batekwa kwiza kukagira
ogu owarabamu kigaruke mecho araba tarabe mdari misaine kwija nka independent taronshogera kweta independent abokuba akaruna ko mugongo nikaza kuba rwo mwihangwe omuntu nabaye agent we omuntu nabaye agent we nibabara naba agent aba nkabambara nose n'abantu mushanzu bandi babara ba agent mushanzu bashobora bintu register wantu abantu munana bona bakubara hona bona munana bakoresho bi so ninja tuza kugira karungi munonga iwe yatwegita amazina nsenyumo Gideon nyine Seuma Kawesi ogunoha nwe kabara bururu nwe final person na munonga cyaye kumkwati no kurebuza obururu obaraterwe abambara city Mba City nkuko yagamba tune south na north nyenchakari akaruru naka boxi naka mgongo nakachi akaruru nako mgongo kandi nikaza kutandika shayina mpaka sha munana Uganda yona shana batayi nkaba karamoja bine wete takwetegereze bwaje no baratandika sha 3 konkito tuyaba shayina mpaka sha munana ekireke chikuru munonga aba candidates candidate no chizwa kugira ba agent babiri to kurenzyaho kandi nabo nikirungi munonga obo handikire babentu bamanya omuntu atakije akeyindra agent wawe ataruwe yes tugambe akaruraka arengura tune parishes tune villages nkambara ecyeka cyo kutwara cyambara city tune villages zinga inari ebyaro binga kubatwara bakaruruka ari arenguro cyaro tune ebyaro igana cyana mukaga ambyaro tune mu parishes wards abri ni shatu are these wards that means no ba polling agents nibo aba candidate that means tune abawe nibo bari 10 no abanje ni igana cyana mukaga bari yabo boni baza kwa times 2 bishatu nkaga nabana abo kwa byo mutu ama babiri ebyaro nigana cyana mukaga buri cyaro baza kuterera akaruru tune myanya tumanya urembo rambara haro hotspots zinezimwe amapinje kandi boni mbagambera of course tune hotspots bantumwe ha nyine robi ure hariya ogono murro nyine makenke no murro nyine Biafra no murro nyine Rugazi Mandela no murro nyine hariya aho murutia haro stations kibiri no murro konka nagwaba murro security eyetebekanise barurede kora cyone kikora ekikubasika kandi abantu bita bareba TV abakuturebesha heje nimba shaba taro muntu akwiswa kwizana vuvuzera ayitukuterera karuru tugamba don't say vuvuzera tekwiswa station wija wabaronda kumamba harwagawe ganywero ko ogwo muhanda tukushanga tukurabeho konkota ganywero otija osinzira station yitu etukuterera karuru ito tushabire police nkasamana yo sande security team tuichirizana ngo abasibona babiyombe batwara umukoti bigumeraho nyencha kare babize na baraturetera ubuzibu bareto ubuzibu bihome biro biri free twigirira motoka tuganira bintebi byo nibyo bihana munonga atakubyetegereza ayonje kubimanya msebuma ebintu bintu hate ezinikamba ezikuza koma kwetoroza aiba kwetoro aiba ratera karu ninjira obuyaba no ebinabitabo ashaka kezo kujwara nzizi nanka apron nazo ziyombo ashaka kwari mu registers nebindi bitakurebwa ako bugambo bwamhero so basabona abanyabo abantu ba NRM nimbasaba mwe muko mukasheshe muze kutera karu konka mugire micwe akakaruru nakafamire emwe taronshonga mwarwana biri mwatagura pate kumukurwana kibanyi kibanyisa orabe tarabiremu no basobuta magira bwanyuma so nitubashaba mugire micwe mwetware akaruna kanyu pate ne yanyu abo kwa twine cyangwa kitukurumbirira akaruka president ati mutandika eshaheji aida mukite mwenda kita mukatandikira mwarwana biyo muloni mukita abakwa okita kwako muza kumutwe cy'abantu mu parliament abatayikire abo kuba
owara bamwanga kumuhagera omukaruru akahango so nabwo ekyo tuwe twareje tutakarwana akana ka family emwe tukufana kukira oruno rutaro rwebiteekateko ideas turutaro rw'amaani hakukiza amaani neno hakukiza kutera orwari noha aine n'urutaro rw'ebiteekateko ebiratwari hange eri omu maisho Sebuma Kawesi niwo mwami w'unyemerera twerinka karo babubare kandi ba candidates mu making sure ngo ba agents banyu bari mu kubaraka ruro murayini kandi tushaba abantu bazo murayini babaraka ruro ladies zo zitakahwiro batakarugo murayini abantu baguma murayini zabo baba ari mushazo ari mushazo gumeho zona bazibare kweze kuzibara babase kuzurugamo kandi ba agents abantu minumuze ba candidates nogendo gira abantu bake wajya abantu bake wanotekata kutunga abantu 200 watunga abantu 5 undisha atunga 5 budget banyu banga kusayininga oye bwangu aha bakusinga card session yari basa kugisinga ne yahariya ato baburwa buwazana mwabwanga kusayiningira obu bube kizibu bukuremese kusingura karuru sakaruru yaba wasinga yaba kusinga musayiningi ikibuzo cy'ikushema bwo tukwenda garuko mu studio hariho akwa twarebe byaro 19 na mukaga hariho abakani tubarake hona bone bakubatera batahariye bishani hariyo ki candidate hatari nabayino ikishanice ikishanice nikiza kwato agent womwe achanike ondijo abe nabara no ba agent babira bitubahire yes agamo kamhero tukusiba so basabora banyabo nimbendera karuka rungi konka nimbahiga mugire micwe mureke ba register banje basome registers wakarunaka register wano mangu tori mu register na wahanu rigu ryakwatana nensi tokuza kutera karuwaka kwa utaragire mu register oteya tantara kuza kutera karuru wagezaho polisi neza kukwata bakutomu 10 mwe bari munonga polisi neza kukwata bakutomu 10 ogwe nebigambo bya Sebuma Kawesi arukurira ebyo kuteza karura muri Mburamba yagambe ibintu bingi ebyo kwerinda yabigambaho hotspots yazga hotspot nani ngamba hotspots ejine myanya bo nke kibina cha NRM ibera rikirire bajima pinjire bagitire herisho ebyaro ebikuza kutera nalizete polling centers aho abantu barazi bakatera imigogo yagamba ni 18 na mukaga aho nimbara city yonka ata yishuka twine Mbara district twine Isinjiro twine Nkahi akarwa kanyica kare nakuterwa okwetorora ihanga Uganda abanyishenjero omunyishenjero arakwate kibina cha NRM ebendera abambara south na north twine by incumbency twazo mu north ogwe Dr. Robert Rukari nwatwireyo twazo mu south ni mwine mpaka nawe nwariyo ya abayisimbe nabo bona yabagamba reka turindizo baryanyecha kare inkutwenka TV West twehireyo okwika aitura abase kwika okureba ngo twakwisa ebyo nebikushiraho ebino kwano bitungo mahure gitu agihangwe nagacenchwire by porters company shohwize bariyo binje mu field okwe no kwano bareba ntekateka buri kimwe at least oshime kwano manya twatunga ki twakora ki bitu no haya singa bitu barwanira Nkayi bitu arabamu atine cha kanisa ibitu yabo abwa TV West nasiga Nsenyumo Gideon aho mu Rembo Rwambara Kangaroo mu studio Jemima na Charity bagumize muna program ya Simuka. Alright, wabare munongo munyamakuru witu Nsenyumo Gideon kutusaho ebye biri mu bigendo misho obwa hati aha offices za NRM hanu omurimbara ebigambo bya Sebuma tebukutana na nebyo rukura okuteza karuru omu NRM Dr. Tanga Odo yadzengwe kintu cha register wano mangu tori mu register baka registeringa kare baba hobwire mu verifying wano manyatorumu muno takayiteganza no kuza ahibara muna tunonoza yokora cyo ukureta muvuye gutinde mutana amagora karoro bakajanka bakabi kandi turayihandikisho ryaho we na total na responsible citizen ugarukoza kutezo mutwe so
nanyecho ni nchajira mutazayi kumukora ze yo wagire cyo wakora bakinzirane ito tugumize mu nakaruru yes no bagira ngo izo bari yanyencha kandi no expecting nabo bari mu register nibo baratera karuru kandi bajya mu NRM betebe kaniseje abuka itugambira no bajya ngo ba district registers mayinza NRM almost half ya total population exactly yeah. kandi bajya ngo district registers nenga registrars ababo kubana batezo buruna naci abo kwigana nkaga na mushanju baba sakinjire kabonshonga nyinji obumwe bakandetse babetombwetire gogo yatujere sente omwe ondisho gatakwira tokasinjisori kandi oshanga niwe district registrar watanchire kwereka side a status no posting akande etomwe abamwe be murugunya so bazire abo kwingana nkaga na mushanju of course babasakinje ningashi babihire mu gwabo baronda basya bitopo berekere kugira ngo akakaruru kabira ko mugongo kabe as transparent as possible tabakwenda abanyarwanda mbene mwe murugunya ningashi nimwe tombwita unanka kaba murekere okatwa complaining njire iwe chukurukora omuga gwawe dene bindi obirekere aba election commission nabo bari no basheme kwana barangira karuru kandi nabo bagizire barimo bagira ndebire secretary general w'ekibina cha NRM Richard Todong ari kugira ngo no bwakuba wahangwira karuru iwe nka candidate konko kakahangura omunjeri etashikire nko kutube twino campaigns kandi bakazibire ibintu bya violence ibintu byo kunanka religious sentiments ningashe ibintu akaruru kakata medini ningashe nganda bakarengu wahangura karuru konko handa gutahikire bazembu biyonka tribunal yabo einorusa rokuyaho flag nubwo kwa wagitungire tutakagire omukaruru kenyine aka general elections so ekigenda haba candidates hamwe nito bateze bakaruru kugira mbu izobe rya nyencha kare twetwazeje babagambira tubakwenda abantu basinzire ningo ija mwanya gwa polling station ukozinga kavuyo ezavuvuzeras campaign zina bajangu zihendire izoba eriyanyu mwebazo nyencha kare no kutera karuru taro campaigns imaboko abo kugenda abishayi ninga sai twatero bururu kashango ine bahasa yawe ine mubwari kumira 10 no yenda kuba no hereza bateze bakaruro biho muri inejo bateka umbeje babasa ku disqualifyinga so campaign niwe jino bwese jo mbyobe no ukora campaigns zobe no ukora umanyoto bubunda abantu bakakisa mune mbasa kubakora no baza kumpeza karuru other than kureta kavuyo ahashaya mheru akabasa kurujiramu okuba disqualified nikana nango our dear agents take positions akwa nimwe twesigire aho tutari itwabetse imbere kugira ngo tuhendere obuhanguzi buryo bwito umuntu kwaka sente che kugira ngo gende facilitating ngo gende umwanya shikiyo kamarebya it is the worst you can do kana rahanganye n'amasikongo eco nabasa okukuzumurra omuringo gwe twine Aisha Yakatumwa Aisha kwa nakora 30 years in jazz live in concert ebiro 20 okwezo kwa mushanju ahari Serena Hotel kandi okutanakana na shayi 10 mwezo mwabazyo mpaka bushesere so nibakumanyisa ngo basa okwetaba omu emyaka 30 yaze Yakatumwa kandi orukutunga ticket okurga omyanyeji as early as yesterday noza aha Shell petrol stations omur Kampala aharmu Shell Bugorobi aharmu Shell Capital aharmu Shell Bunga aharmu Shell Naria kandi no basaga rukostunga ha Quick Pick supermarkets zinazo ziri omur Kampala na mnonga bajanti naguru Burindo hamwe na Mugongo kandi na New Vision head office omur Kampala iwe hikaho wano rabaho yeravise hao no jakwa no tunga steel ticket aya Aisha Yakatumwa 30 years of jazz live in concert kandi na naha Serena Hotel itsere omur Kampala still no banotunga ticket niyemwe okubasa kwitezo kutahamu abakumanya music eya Aisha Yakatumwa nindira ngo mwachicenga abo kuba test yayo is very different kandi so enjoyable nantakwenda ngo hendere obundo tagire omu concertage bena chini hiro mirankwangere nacho chateka mankete ija
tiriyo nikikore byafayo activations mwazire birombe cweka byanyu ababere barfot buriya ninja mukare kintu okucanuzire na nahandi bitomba kugira ngo birabira na mukago kwezi kwito kwa mushanje mucayi kaceka ngiza kutogota kitafundikira beshongozi mbingane debe kandi waba nonkiriza nkakusamporingira aho bace aharibo bija kwa bine betting porogoma baza kwa bine T-Paul bija kwa bine David Rutaro bija kwa bine wanje norutwe bija kwa bine Shakira bija kwa bine Alien Skin bija kwa bine Rasta Chaz bija kwa bine Pischa Mkongwire twine Geoffrey Bingana twine Sister Charity, yes, twine Shakira, twine Betty Mporogoma, twine Engineer Jovan, twine Fred Seremba, twine Kazubwe Kapo. Ngwene bitine by'amana kasavu kanyama kadongo kamwe kidandari afropop byona bija kwa biryaho nabo cyo trakubera nyenda ngo munywano wanje obase kuferwe byafaye bi umchayi kacheka ebyeshongore mwe binkwenda kwisi yari batahi bitu na mnonga kazibwe kapo abine byashongoro bya kadongo kamwe no chukurizo cyo okay otachimanyisa ngwembera nukwe twireti harimwe byashongozi bya nene mputu harimo chankwebaza harimo ekituguza abakazi aho nyimana muza kusinuko butakana bukuka birumwamu chiwengene ku akajobonaku byona byashongoro bya munywano wanje Kazibwe Kapo, then twine munywano witu Fred Seremba ebyeshongore biri mukachuse namba arumune yanziza nebindi Betty Mporogoma ronde namba yo takwagarobo muraba kwegamba kicha kubanga kitokota ngasikisane kire ibirabiri na mukaga kwezi kwito kwa mushanje umucayi kaceka kutaha muno mudasta gonka gweto gwacoga mu gwete gweto mutwaro nabwo cyo nyina masiko ngo nanye nananka tweno gwentugubasa so prepare as early as possible. Watandika kusevinga echaro 10 twaza kuka ebirabe na mukaga ngaho mutwaro nuguba gwashire kandi umucyara ari kwenda kujwara ukarebe kaje abantu bakakwetine sabaka ahora arabe bakagumana bahinduka kureba ntwise aba budget boutique hano omurimba ranbo bakutuje ko program ya system kamana na abishibitu na nabacyara bitaho kwano batushomera amakuru hamwe n'izindi programs nibakujya ngo bakuretire ebirunji byonka yese chikwatine nenjwara yo mucyara office dresses no yendo blazers burunji kobu no yenda bags nunji no yenda chi ningo mundi yo no yenda kuza out na banywano bawono zire chora jware chaburana n'ibintu byo kujara mu leisure time yawe byo nababyine jean jackets bazine cargo pants checked shirts ngambe chendeke chita iraba budget boutique no waza kubashanga hanu omurimbarara yes opposite na Central Market Ariejo Street wataha umuchikuba unoza kureba echapa changu chikugamba haba budget boutique amaziro bwire bwinji umukuje kabacara na nabana babishi so no basakuzayo iwo ino mukoro orkwenda kuza hantu zayo omwebuzeyo then abashubuzi niyo no basakumuhikaho ubunda kwerezo bwenje hamwe na stock yakobasa kuretera aba customers muterasi miye note mushanje note 2 3 8 2 budget boutique akujekeje ni wobu mucara ari kurebe kaje program ya sisimuka eciri munegendo misho tuciri muntu gambe bukwatine na NRM primaries yo misho kwentuza kwantugamba nimwe mukutugambira enteka Elieta intebekanise Elieta ahori ugetebekanise kutera karuru hariyo ci harimo na agenda misho birimo everiyo mu cyaro cyawe nibihantuza kuba shemera munonga wagamba nitwe ori kutugambira ahanteka ejo ntuyisha kuba nutwakira umugamba nitwe umukashonshoreke kitwa kahandi hace aho rije kwa notaho ka airtime kawe kace karinganire ukabasa kongera kombe kihanga umuringo gumwe ningo gundi na mnonga turiyo tureba inshunga nkezi kugenda misho mu ihanga kiraka kutura mukenyine esime yitu noti ibiro noti mwenda noti inamwenda uja kwa notiterera mwana witekereza cyentungu ko muri ntunga moto akwakoraho mwana witu mutawe na jana nkumbo muri Kampala we are saying wasuzotia mukwano gwa formulunje nyenyenyo then umuchara Jaria
aho umuriro rwashamire no mugurusi wawe bataka bambashonshomere byenda aho abwa ka chance yakabona ka chai nishabangu nimwe mbase kuterera akasomo mutugambire cyo mukuteka kwa nimangu na nimo kwa karuru kariyo kahinda kandi munywani wanje mami yahaya okwaho tura niwe ninkwiga kasheshekeri izoba nyine mutahi wanje omuri rya masa uko wito kwe utwire no tuterraha no tugaruza mwamani no tuhabura niwe ntweta kana buryo mowe nari kubasa kutaka airtime hasumiye nitweshengereza ngo base kongera ganira rihanga siya biteko byawe tubase kuri twagaruza waliyo musuza heru niwe no basa okutuganira kurabira hamwe kutuyitu armu ogwa Facebook ogwa Rweta TV West Nehinda. You can like the page then abwanyuma wasegumza mnora ka hashtag kitwa kasisimuka kanto kubasa koma ho Instagram the same, X the same at TV West Eugene X handle yitu niwe tushanje yoko tuganirire tubase kureba ko twabasa kombeka hamwe ihanga bashija namakazi mwena nimba hika utakaje tukande byo butegeje utabashije tumuba kubicenga munonga when actually you are also part and parcel of this country kandi rukwasa kugira cyo wakora no mango mshecha rukora umukazi nabasa kuchikora kurunji munonga. So don't just sit there and see things just go. You are also welcome in this kind of discussion. Niyo base kutaho akasente utuganire je sente yechikaze targoshirinje bibiri yo kubasa futereka tense zihanga no baba tugaruze nyuma kandi tukusiba hanze wana atarwanye nihanga uryo agatorize nkahiya rwe actually emwe tufika twefura batakubicenga mwena nimbeta umukashonshene cyako karashye mwije mutuganira program ya sisimka echeremoneje ndo misho ko kunanagambire kurugashahemwe kwisesha ishatu tuba turi aho kubanza kusoro akatano kuko bwa hati katuzomuka humuro kace turumuntu garuka bano yetebe kanisa auditorious mu tugambe niwe abinte bukwatirine nane bya karuru izoba eri anyoncha kare takarga TV West. okushaba no kwimbisa nicyo twebembeza burikire ubwo turi kusima ruhanga aho iconco cy'amagara agatwire buri Sunday shashatu z'akasheshe aha program yandi ya Musimanta nituba twinira abahereza ba Mukama abari kwiza umuyo wawe n'ikigambo cya Mukama hamwe nabo abari kubana batuhereza ubujuruzi aha byababireho no kubabirabiremo Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes, made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebikona Mbarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wherever you are, whatever your reason, it's on SuperSport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV.
Hello? Aveno? Hello, madam. I am Mr. Longido, the roof control officer from the district. I've never heard of you before. Trust me, it's a real job that you don't have to Google. Now, please, tell me about your roof sheets and don't leave out any details, eh? These roof sheets are called Orientile from Uganda Bati, and we've had them for quite a while. They come in many colors. For us, we chose this color. They are very wide. So we used less sheets, which saved us a lot of money. Wonderful. We'll be reaching out to you with a report in a week, eh? Okay? Bye! Shakari enju yawe urukwesa Orientile amabata go kusinga y'obuhango okurwa mu Uganda Bati. Engineer, Uganda Bati. Genjagala go! Uganda Bati, Uganda's most trusted building solutions partner. It's a FlexiPay cashback explosion. Shop and pay with your FlexiPay. Cashback, instant. It's a FlexiPay cashback explosion. It's a FlexiPay cashback explosion. Simply shop and pay with your FlexiPay at activating outlets and enjoy instant cashbacks. Terms and conditions apply. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million Uganda shillings. Star Times! The FIFA Club World Cup 2025 is here! Live on Star Times! From the 15th of June to the 14th of July, 32 of the world's big boys clubs, PSG, Real Madrid, Man City, Bayern Munich, Al Hilal, Mamelodi Sundowns, and many more will take place in the USA. Watch Messi, Mbappe, Dembele, Harry Kane, and our own Dennis Onyango on the ST World Football Channel and Sanyuka Prime for Uganda commentary. Effective 13th June, subscribe for 2 months or 2 weeks and get upgraded 2 bouquets higher. When you pay for Nova, you enjoy basic or smart bouquet. That's not all. Watch the Miss Uganda 2025 starting on the 27th of June only on Star Times Makura Chika. Go Star Times. Buli omu munene. TV West Nehinda program echirisi simu kao chine Jemima ayebare hamwe na sister Charity ntusima bwe mweno watandikana itwe cyo butunji Charity nanda kuchimanya bansase ntusima bwe mwono watandikana itwe kandi akiri muna agenda mission na program meji ko kutwa watu bagambire gamba nitonoza kwa no teresima no TV no chenda anana mwenda twabeshinjiza ra tuteresimu wachendeza volume ya TV yawe ningo yire hare kuja tubase kurizingana je ntwenda tureba ebinte bkwatine nakaruru eka primary za NRM izoberi ya nyencha kare ogwa hati situation erieta aho kutera karuru yonko muntu oyeteka tekire nyencha kare kugenda polling station ya ukatera karuru ryo mu register ninga ebibyona ntuza kushemera korabe no tugambera. Hello? Yes, hello. Oriro atasebo? Derejo riro. Amazina nayo watera. Amazina ganje ninge akanga na tera ya komu kendi senda. Konka akaruruka nisha tere. Yoni nyo ko hamuzini kugira. Abantu begende kuza karuru. Bareke kwiruka umuntu tabakwashireho kandi kuzarwanira umuntu otakubamanya no kubamanya kwitaho. Nojosha umuntu obone urwanira kwa ufite mucume wenka kandi wafite ko mushango go kutera kandi utwara kumuteka. Kandi rero umutera ngo noyenda ngo otembe umurwanire ngo para kumenaga kuja kwireyo. Konkata abato kiyo because nanobwira
no baraze kuyaziwe no febari ngo kuchone amagaranta yo barota atyo atyo ni babura abantu ndubagazi uyo mwe agende yo kora karuru agende mu kandi yo atashoje kushasha maza achayi abyesasire agende yo kushasha maza abise yatera karuru akekumire aketeka tegera ariko kubagwanira mu tatamwindo okay webari mnonga intesa yawe kandi njanga bataka mwachurikiriza ugamba no kwitu okushara muno kwawe ko ndokendera mu chobe byene byawe hallo twakwachira hallo konkani ntekateka twakwachira hallo turireje urirota amazina eyiwa teresimu na ndetse rugamba akaruru kanyencha kare amazina yes kanogmano yirira harish aha aho okay okay kare ni warna kurunji kama kutera mudisha wabare kutaho airtime ukaganira ihanga wabura nyebuza ko arahikihora kuteka nguri yo mu register kero ukageza wa checkinga washanguru this time round you come your name is not there hata ho nakora hakashashamaro nabwo numba mwanta rumkaza hello hello orirota sebo Nero Olive TV West amazina nayo watera amazina y'uruka mugisha Bashir na tera kibaye gakumiro uri register ya NRM NRM enteka tekerieta mu cyaro cyawo kunenga enteka teka yawo nkomuntu twesongere muno ngo gutera karuru okay twendeza akaruru karungi wabare wahiga band no yereka muno kuzayo so nabana bazi yabaretse bo cheja mukamba kumpero mugisha osibeje aba kibare kakumiro baturamutuze obagambe nguntu bakunda kandi baba kureba TV West gumiza muri yo notera noti bir noti inamwenda yes yarita bageni mwasuze mutiya twasuze bulungi abo tutanyukanye program ya mwereyo nafe tukwagalanya kuri abantu obera ko buli runako ukumwa bwafe mufuna nyo mwebale nyo kuntu yako tukikora ko oli mukwano gwafe tata byaka binde byaka kumi program tesimo kasita kuzania chogere ko we cannot take that for granted kakati yes that's all kweba zekibina ta enawe atelo wachi chikoze kitya kubange enkola gikoze mu ntegeka yake yakarute tegese bulungi nyo kusinge bibine birala aha wali mukampala bagenda ebibine birala enkola yabyo yes Akora tuzakamba bidesene za ipodora byo nakula yakarina bafune sente na bali nabo mubako byo ubako omwe ate kitali kwena leo ya dere bide ndaza bantu kubaho kide sifula munsi asobola na polo kusifika asobola kubakolera kula niye ngire mu bantu bayo wali mukapala opposition bazi nyo government ina program zingine ni bazi block nda Unakamanya kwa kutunga opposition ni kwa watu wale tekino wote katikiriza wao tikiriza support na kwa ya kubera mumbere ni pakolati yamba yes bona bandi bebaza ni enare momento ni ibyo kuteme ibintu byayo ere ko cyokina kibisaba bateze mu pisa okina ka kwenda la mukurondo kwa ni bifindira abantu abafira mu ngabo amamotoka yes no wate chikubesemba kulenga na abantu babafira mu kale kitaba bateze pisa zoka kama kapolo kugendo
burundu Ego. mwebale kuweereza mpita ni mukawo byagizana Baturabire abezana tukwagaliza birungi byerere n'akaruru mukakoye bulungi mu kitundu cyamwe. Aha, nenchi. Urwo Ruganda ruri sexually transmitted. Hello. Hello. Tukwakira Sebo. Hello. Sebo rirota. Ndiyo muyota. Turi aho amazina nayo watera. Nyoto mwezo. Ndogazo Habaho kirero ubwejuru hanga wanje. Ndogahita kumenya ko mpamwe n'ikindi Umwetenga security. Maria be mtu mhangu. Yes. Already mwabirebire ngo birumu. Webare wakoraje? That is a special alert. Yes. Kare. Webare siba cyaba kweju obaturamutuze kandi webare alatejo yabankuru munonga ko yamajango nibyo kuzanda mu kudipa diplohinga yo barebo ko babasa kutensa ho as early as today. Aba security nempamya mwahura kandi twe n'abahagizi ba candidates bareka tugire mico tureka ku provokinga obundi abandi abari yo mu campaign dijo ninga shabo kugira umwebezo dijo. Hello. Turire je Sebo rirota. Amazina nayo watera. Amazina amanyanze samba ebi nashoje kumusaka We Masaka tukwaniriza nyonyo. We bari kubera ku TV West. ibiyombero ko buri kumateka Chakabi akaruru encha tugamba cyawo. akaruwencha tusaba bakagenda bagire batekewe mirembe. Yes. Beyagalize tumanyi nti batadde sente nyingi nnyo titufu naye oteekamu sente ate eri ne bakuba independent nakye nakuba. Yes. Ekkiriza abantu kibakugamba bakkirize n'olugu banaagenda naye. Iye. Naye olaba lulina abakungu bagwa nnyo bataddemu sente ate abantu si be baagala. Iye. Kakati kkiriza abantu basabewo bonga bo anaabaweereza. Kitufu. So sente zo zibazisalawo. Exactly. Sigatenza tamba ibikono mu kibuga Masaka. Webale nnyo mwami Nsamba nabeka yawe mubona twabaramutya. Munga mukaka mu bulungi nagamba abantu be bayino salawo. Kwegamba power lies in the hands of us as people. So deka omuturachwe mu tweno wetu atai tweno kandi mani mprabagamba okurya no wananka konkaka runo wananka so no kutamusenta zalingana bakasheshera abantu baterwa nanka. Hello. Sister Charity. Sebo. Muri kurungi banyabo. Turireje cheija twakwakira. Ninye nakirana n'abakira mwe bari gukora. Ni kurora udandikiriya ncherebe kahinde cy'watiro mushaho no yekakasa. Nakuga mbere ndera tero nonje ya Ugandage. Kweli. Amazina ganye banyatabe tungura Alex Nkaburizo. Mwateranga isebosha. Natera Kateta Home Saigwano Council to be 2026 Kateta Ward. Warai. Tanditsiraho tureba karuru no karebota aka NRM so far mu cyuko. Karuru ka NRM aka. Katwekine mziyo mingi. Yes. Kandi mfumu takuragura. Wagano chimango sha yona envionete kwa kutahamu. Ntenda tutakwenda. Ati nabanisaba kubuzaho. Nimwaza ndebero ivuriro rya Bukede. Yes. Obande Bukede banenta sitingu manya ngati makusoma ryankore.
Onganyo netegereza narebe bishani byabesimbere abatiro mu ntebe ba ministers ba honorables aba western. Yes. Na munomono no mustayito aba bantu barumu. Yes. Kana nabarumu ni visa na wabatiremu. Aho kinyere kirengu abo bona batiro ma papororwe bona barabero imposed. Onyine? Kwina byo na nije. So nchukurebe kintu echo NRM situkujanga. Yes. Kongani twanga abakujiwe bembera. Ebikorwa byabo nibyo twanga nibyo tukugezaho nibyo kwakanisa ngo bagezeho bakore ikintu cy'ikire. Okay. Akakarora k'inkayatikine buringaniza to kubasa kungira ngo buri mara atera line ariyo mu register ya NRM. Ecyo kintu kikubasika kandi nikizo neze kintu ecyo bantu bajanga abantu bazo mu mugongo atinkanye we ndio wanupu ati ndagango zo mu mugongo ndio mu register ni bandarmu aho ni mbatasome kwa ninzayo hino wakwesire wanje hino wakwesire ngo genda muzo mu mugongo no bwotari omu yero buku apana kandi nalite nabuya kunyeta tinkwikirizo bakati nkuzayo ati measurement wajeyo kugira amigana na batayizeye 2026 basokutera cyakaru kongani yapamya ngo bururu bwa ruteji. Yes. Tubura murungi kana na inyenkanye kano kagama nanye indiye ni nyerera nyonkanye. Reka inayi wakoze rakavuyo gayi. Iyo ukora kavuyo nyowe nyoni ngundo buteka. Okay, mwene bwari munosha bangu beho. Yes, ndio ni sabo buteka na inyenka karura kendaze kuzamu nzo mu karuro kino oburinganiza. Bagasinga manyangu singa bakutakuja ngo nkasinga bagarike bakiri. Apana. Nonda kwetsimba ari cyo mwojo watata. Ndio nyenda kwetsimba bwa kansa. Hizo ni katete ward. Oh, okay. Okurwa mu nupwe ya NUP. Okay. Okay. Humra